chỉ bay u lên cắt chân này là cắn đầu để ta hey với na big wing cái nôm lệ to bike car cái nón rồi hey celeb vlogger sau cái bữa là hắn ông tar MP te Amon te FP te Chris Pro Shikari này được camera thar DJI cái phong với chú Shikari cái đủ đâu với chú mà Put James hi first owner Honda kan president and boka Honda club hi ala do na amoy kok na hey sen apur tol to kan ni sana WhatsApp group la amul lei dei to lo aron ti che mai ala to ta nge ni don review tối te kan nei ka hey hi alo ni ta ni CB300R launch sa kan tel le ya pathian zara ei nuam khop mai vlogger se kan kal kom no la ei tai amo na boka to ai tai sa rep ya boy khop mai ni po don boss MP ai chon china la zo to ei boy khop mai adung hi na deu ma zo khati tamida chon hey and check it out well sab hey bike hi CB300R ania New Sports Cafe and tia kadiang style khan itani omje chu han lai khan cafe bike an tiam chi ho kamo kadiang styling mase modern look si tun lifestyle ni si khan anon siam ta hi he bike hi ni tin man turang atan pon athadon kop ma amoi kop mai he headlight te po mo moi kop mai chuan technical specs lem kan soi venga a fork hi hemi fork hi showa nia showa fork anon panga chuan hemi CB650 ho nen khan a tho dan ai nang ta Ahma mi ai khan anon upgrade vele shetani chu Ahma 2019 chuak jok ai khan mo chon hela hianin he chu ai nang deuh ka ma se gear shift indicator hian ron tel to ta chu thil tharani chon LED ani veka ka jelanga chuan a horsepower hi 30 vel nia Ahma mi ai khanin point nga pelin achak jok ani chu ama sa ai khan mo chok ma sa ai khan chuan a color hip chi ni aron ma dum le sen hinia chuan a kg za thi a ri zong hi kg za le somli le pali borbel ni a rit wak lo chuan a lian em than bok lo he ba khi tlema palian wak lo pon moi de in khal thei do ni chuan hei pu zo enga info bikes lo ma ni po ani chuan chak deuh ten khal le don ni hi an review lenga a mu nam le don sin an ke ni thiam lo thil kha an thiam le tat chuan hei an review don an kina moi khop mai hei dum vak mai ni chuanin bike moi tak ani hei hi chuan aman hi
aman ber hi ni zela Honda hi lelama chuanin aman hi ato kan ti deuh mai theya tuna hianin showroom atang alak chodon hian insurance le ti zong zong le khan nuai thum le zasari angaya chu chu ato deuh ti mai theya mai ro chu Honda product re hi setup hi om ngai lowa i nge an product hi a tha tlo i vek hi nia chu bang chuanin i in lei man ang kha chu nge anh chỉ rom non lo shim shim ti kha karon soi ni bike thatak ani ti kha karon soi ti shim shim ni với na hen mi pangai nan lei chok ngal do na paruk aron thenga pakhat hi demo ta na ma an pangai an lei ngal do ni